ke a leboha ntate mosi wa setereke mo Halesuku ntate ba Hlakwana le mpele dumelle beng ba ka bokgutsanyana bo boholo fela ke hlomphe ntate Mdlodlei ke hlomphe tona kgolo le kgotla la matona a ntate Mdlodlei ba jwale le tona le teng mona ke bone hore ke ntate Letsosa mme ke a mo hlompha le yena ke hlomphe ka mane ka matlong a mabedi a etsang molao mme ke qale ka ntlong ya mahosana ke hlomphe mo rena wa sehloho wa phamong mona mme ntate Bereng eo re emeng mobung wa hae ke kene ka ntlong ya bakgethwa ba setjhaba ke hlomphe maparamente ana a heso a mangata haholo a teng mona ke bona wa qaqatho ke eno a emeng a fetanang le sehlolo ke ntate le thusang kompi jwale ke bona ntate Palo le tete wa Qhalase o ka morao ka mona ke betse ke bona wa mekadi mona ntate ka mohomoweng ke bone wa sebapala hore o teng le yena ke bona wa tele ntate Mthepu Mahapa mafahlanyana a teng a mabedi mona ka e mong o ka mora hae ka mono wa dikgetlane ke bona bao ke bona wa moyeni wa eso ke ano wa tropo di ntho tsena di a bapata tsena tse bane wala ntate Kgadi ke nahana ke bona bano maparamente a setseng morao mo parlamente eno wa habo bona ntate ka momoreng eo senene ya lefu e hlabileng ka ho tloloha ka tlung ha habo jwale ka jeno mme ka nnete le ntumellehe hore ke theta ditumediso tsena tsa ka ho dumedisa wena ntate mosi wa setereke makhanselara a heso kereke e ntseng e sebetsa hantle haholo le rona mona moruti wa ka le phuthiaho ka kakaretso mohlomphe modulasetulo wa me kading ntate Mbarasa le lekgotla la DC ka kakaretso lebatoweng lena ke le bone ke a le hlompha beng ba ka lelapa la ntate Mogoeng bohle setjhaba se teng kwano empebe ke le hlomphile ke mametse